twongeye kubasuhuza, twongeye kubifuriza gukomeza kugubwa neza, igicamunsi cyiza kuri mwe mwese mukurikira ndetse munakunda ibiganiro byacu. Ndavuga rero mwese abakunzi ba Eugene Official, twongeye kubaha ikaze rero muri aka kanya. N'ubundi rero n'umwanya tugarutse rwose muri bwa buryo bwacu budasanzwe, n'umwanya rero tugarutse tubazane n'ubundi update nkuko mumaze kubimenyera. Ngombwa ko tuza ikitaraganya ndetse n'agaseke gapfundikiye, ariko tuje kubapfundurira kuzuyemo amakuru ari breaking news, amakuru rero utasanga ahandi. Byifashe bite rero sasa? Muri aya makuru yacu tugiye kubagezaho inkuru imaze gusohoka nonaha inkuru turi gukesha ikinyamakuru bita Reuters. Ni ikinyamakuru cyandikira hano mu by'ukuri mu gihugu cy'Ubwongereza. Iki kinyamakuru kimaze gusohora inkuru kigaragaza ko ngo mu by'ukuri umunyamabanga mu by'ukuri ngo ni umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika amaze gutangaza amagambo akomeye cyane. Aya magambo atangaje aravuze ngo yizeye ko ingabo z'u Rwanda RDF ngo zizaba zavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nta basigayeyo, nibura ngo muri kuri kwezi kugiye gukurikiraho rwose bidoke ngo biri burangirane n'uko kwezi. Nicyo kintu amaze kuba agenda atangaza. Turaje iyi nkuru tuyinjiremo turebe ese ingabo z'u Rwanda zirimo zirava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tugiye kubireba. Ese byaba ariyo mpamvu tubona Kinshasa irimo gutegura intambara? Ubona ko M23 no yahise iteguza intambara, basa no bagiye kurwana, ibintu bigiye gukomera. Akaba ariyo mpamvu noneho ibintu bigiye kurushaho gukomera, kuko twabonye Kinshasa iri kwitegura urugamba. Tugiye kureba nabyo, tugiye kuza kugenda tubireba, kuko na makuru twaje kugenda rwose tubegeranyiriza. Gusa ariko ikintu cya mbere cyangwa se icyo mugomba kumva ahangaha nuko uyu munyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika amaze gutangaza rwose ko yizera ko rwose ko muri kuriya kwezi nta ngabo z'u Rwanda RDF ngo zizaba zikiri hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugiye kuza rero nabyo tugende tubigarukaho muri iki kiganiro cyacu, cyangwa se muri aya makuru yacu. Dufitemo n'andi makuru menshi cyane. Hanyuma hari amakuru amaze kujya hanze n'ubundi asohowe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imaze gusohora ko nibura abarwanyi ba M23 bagera muri 204. Aba barwanyi bavuga ko ngo kuva mu kwezi kwa kane ndetse n'ukwezi kwa gatanu abarwanyi bagera muri 204 ba M23 bishikirije uyu mutwe cyangwa se izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa. Ubwo ni igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Ese babishikirije bigenze bite? Byagenze bite? Abo barwanyi baturutse mu bice byabereye he? Iyi nkuru no twamaze kugira ute, twamaze kugenda tuyibegeranyiriza. Gusa nubwo ku ruhande rwa Kinshasa bari gutegura intambara ndetse binagaragara ko ari intambara ikomeye cyane, ku ruhande rwa ASM23 bagaragaje ko abafite inyota ndetse n'inzara byo kuba ngo bakwigarura kino kirombe cya Rubaya. Ibi byo babyibagirwa, kiri ikirombe cy'abakongomani rwose ngo ntabwo ari ikirombe cyo gupfa kuvugirwaho, bahasiga rwose doke ngo bahashirira. Iyi nkora turaje tugenda tuyigaruka, ni mu makuru akomeye cyane twabashe kugenda tubategurira. Ariko nanone kandi turaza gusimbukira no mu gihugu cy'u Burundi, naho tuhafite amakuru, kuko amakuru aravuga ko uwitwa perezida cyangwa se General Evariste Ndayishimiye, ni perezida w'iki gihugu cy'u Burundi, mu kanya gato amaze kwakira abandi banyamurenge baje kumushimira, baje kumushendegeza, bavuga ko rwose ari gukora neza cyangwa se barinze neza ubwoko bw'abanyamurenge hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hano muri za Minembwe. Ibi nabyo turaza kugenda tubigarukaho, ariko dufite inkuru nyinshi cyane tugiye kugaruka muri iki gicamunsi, kuko muri za Minembwe n'ubundi drone zabyutse zirasa, ndetse ASM23 babishyize hanze. Turaza kugaruka kuri OMS yamaze kugira ibyo itangaza kuri indwara ya Ebola hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Doke muri make amakuru y'uyu munsi ni menshi cyane, niyo mpamvu gushishikariza nyaboneka muri iki gicamunsi utwemerere ubane natwe, ukande kuri subscribe niba utarabikora, ndetse ushire no kukazogera ahantu bita kuri notification. Ubundi sasa amakuru naza kujya azajya hagera ujye abonera mu kugiye, cyangwa se ujye abonera kugiye cyanyacyo. Ubwo ndakwibutsa iki se kandi
ubu koko nongere mbisubiremo, murabizi ko iyo twateguye inkuru nk'izi tuba dukeneye ko mutumotiva. Motivasiyo yanyu rero ya mbere nk'uko mumaze kubibona, tubibutsa gukora like kuri iki kiganiro cyacu cyangwa se ku nkuru zacu. Bikore rero nonaha kuri uyu muyoboro cyangwa se kuri iyi video, uraba udufashije kugira ngo YouTube ikomeze kugenda itambagiza iyi video igere ku bantu benshi, ubundi sasa dukomeze kugenda twaguka dutwika hashya rwose hakongoka, mu by'ukuri abanzi nabo bagira gute baganya muri make muri rusange. So reka rero sasa tubanze dutumikire babadutumye ni Primo Health Infinity, barakubwira bati rwose bagane, ubundi ni ufite indwara byananiranye, ubundi bagukoreho ryake. Reka tubatumikire duhite tugaruka n'amakuru mu buryo burambuye. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produit z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produit zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Kubari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Hanyuma rero nyuma yo gutumikira abadutumye Primo Health Infinity, reka tugusabe sasa udutize umwanya. Nizere ko rwose mwamaze kwa mukora like kuri iki kiganiro, abamuna partage rwose babandi muba mwifuza rwose iterambere rya Jeune Official, nizere ko mwamaze no kugisharinga kandi ndabashime cyane. Reka sasa ubwo twinjire mu kiganiro sasa. Umutangazaji Vincent yamaze kuba ahagera kuko ni inkuru tugiye gutangirana, ni ikiganiro tugiye gutangirana AEZ tuhera ku munota wa mbere kugera ku munota wa nyuma. Ure neza Vincent? Ure neza bwana Paita. Turakomeye, tuguhaye ikaze muri iki kiganiro cyacu cyo kuri iki gicamunsi. Kozi kazi mayamba ryakiriye cyane n'abaduteze yombi, tubahaye ikaze no kubashimira uburyo bakomeye kubana natwe mu bihe bitoroshye. Ntago byoroshye ariko twarabibabwiye rwose ko uko bizaba kose tuzakora kandi dukomeze mu ntambara turi kurwana n'ibindi byinshi tugende duhangana nabyo. Ubwo rero tayari batubona tuje bakamenya tayari ko ibintu byamaze kugira biri kugenda bigira umurongo. Vise mu makuru tuzanye muri iki gicamunsi, duhere kuri iyi nkuru imaze gusorwa n'ikinyamakuru bita Reuters. Ni inkuru gisohoye kigaragaza ibimaze gutangazwa n'umundi n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndagira ngo iyi nkuru uyitugarukire mbere uko tuyinjira tukanayisesengura. Nibyo, ikinyamakuru ni ikigo cy'itangazamakuru bitandukanye kuko bafite televiziyo, bafite ibinyamakuru byandika ndetse n'imbuga nkoranyambaga zitandukanye. Yego. Reuters rero mu nkuru yakoze yasubiyemo nyirizina amagambo yatangajwe n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga. Yego. Ubwitwa Marco Rubio yavuze ko rero igihugu cye cyizeye ko ingabo z'u Rwanda bivuga ko ziri mu burasirazuba bwa Demokarasi ya Kongo zigomba kuba zamaze kuhava bitarenze mu kwezi gutaha kwa karindwi umwaka 2026. Yego. Ariko wakumva amagambo yabivuze n'uburyo ashidikanyamo, ukibaza niba kuko se ingabo z'u Rwanda ziri mu burasirazuba bwa Demokarasi ya Kongo. Wareba ibyagiye bitangazwa na Minisitiri Olivier Nduhungire, igisirikare cy'u Rwanda, Perezida Paul Kagame ndetse n'abandi bayobozi batandukanye, ukabona ko harimo byinshi byo kwibazwa. Ariko uko tuzagenda dutera intambwe kugera kuri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'umuvugizi wa gisirikare ndetse n'abandi bazatanga umucyo mu bifatika ku byerekeranye n'ibyo Marco Rubio yatangaje, kubera ko u Rwanda urumva n'ubwo rufite amakuru ahagije kurenza Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku
kubyo yatangaje. Urakoze cyane Vice. Sasa rero reka tuse n'abinjira muri iyi nkuru tugerageze dusesengure turebe niba bifite aho bihuriye n'ibyo turi kubona. Urabona ko Kinshasa bari kwitegura intambara hirya no hino, haba hano muri Kivu y'Amajyepfo, ni imyiteguro ahanini iri gukorerwa mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu bindi bice byose ukabona ko ari kwitegura intambara. Ibi bisobanuye iki? Byabisobanuye ko intambara igiye kurushaho gukomera muri aka karere, kuko ikindi wenda cyambere twanabanza tukibaza, ese izo ngabo bumvikanye kuko ko ziro bari kuzivanayo? Leta zunze ubumwe za Amerika ni nk'ibihe bimenyetso proof cyangwa se uyu munyamabanga agenderaho agaragaza ko izi ngabo mu by'ukuri yizera ko zizaba zivuye hari ahantu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Uribaza ibintu byinshi ariko bidafitanye isano, kubera yuko kuba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igisiguro ry'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa babo kuba bategura intambara ntabwo bivuga ko ari ugushyira mu bikorwa icyemezo cyavuzwe na Marco Rubio. Kubera yuko Marco Rubio avuga yuko ingabo z'u Rwanda ziri mu burasirazuba bwa Kongo, ariko ntavuga ngo ziri bivugwa, arashyiramo inziganya aravuga ati bivugwa ko biri mu burasirazuba bwa Kongo, ukwezi kwa kabiri zizaba zamaze gutaha. Ariko nanone Vice, ariko nanone reka twibaza ikintu kimwe. Izi ngabo niba yibaza ese arabivuga ibingibi nta kintu ashobora kuba yaraganiye mu by'ukuri n'impande zombi? Ubwo ndavuga nko kuba yaraganiye n'u Rwanda, kandi wibuke ko mu by'ukuri mu minsi yashize turibuka ko ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemereye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko mu by'ukuri bafite imikoranire na hano nyine nayo mu 23, reka ariko tubivuga. None Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihise zisohora cyangwa se zigenda zisohora ibintu bigiye bitandukanye nk'ibi ngibi. Umuntu ashobora no kwibaza ati se yaba ari yamabuye ya Gisekedi arimo gukora akazi nk'ibyo ngibyo? Urumva ko ni ibintu birimo kugenda bisa no bisabwa kubisesengura neza cyane. Ntabwo banje kumva ibyo navuga, kubera yuko nibyo byose ntabwo bifitanye isano. Nakubwiraga yuko hari Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ingabo zirwana ku butegetsi bwa Kinshasa bategura intambara. Yego, ntabwo ibyo bihuye n'ibyo Marco Rubio avuga. Usomye neza avuga arabishyira mu nziganyo. Inziganyo rero ndabivuga yuko udafite amakuru ahagije ku byo uvuga. Kuba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero yategura intambara, ni uburenganzira bwabo kuba uwo bita umwanzi bamurwanya, uwo nawe bita umwanzi ni uburenganzira bwo kuba yategura intambara kugira ngo ahangane n'uwo bita umwanzi. Icyo ntawe tuguriye no kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze ku munyamabanga wabo ushinzwe ububanyi n'amahanga avuga yuko ingabo z'u Rwanda bivuga ko ziri muri Kongo zaba zitagira wicyo agaragaza yuko ziramutse zihari zaba zaratashye mu bushake. Nicyo agaragaza. Icya kabiri, kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarahawe amabuye y'agaciro, yego, ntabwo bivuga yuko ingabo z'u Rwanda niba ziramutse zihari nk'uko bivuga, kuko nawe ateganya, ariko wareba ibyo u Rwanda ruvuga yuko zidahari, bivuga ko zitaha. Kubera yuko icya mbere ugomba kubanza kugaragaza zirahari. Icya kabiri, niba zihari kubera iki? Icya gatatu, ese zirahava kubera ko icyo zari zagiye gukemura cyahavuye? Ibyo byose urumva ni ibibazo bikwiye gusubizwa na Marco Rubio yabanje gusubiza niba zihari. Icya kabiri, gusubiza niba zihari aragaragaza impamvu zihari. Icya gatatu, agaragaze zirahava kubera ibyo niba yasubije yego. Icya mbere, kubera ko icyari cyatumye zijyaho cyahavuye. Niba yasubije oya, ibyo byose biragaragaza yuko adakwiye kubisubiza. Yego, urumva Marco Rubio ni ukwiye kubanza agatanga ibisubizo bidakuyeho ko n'u Rwanda nka nyir'ubwite bakwiye bigari aba Kongo nabo bamenye ibyavuzwe na Amerika ukuri kwabo. Ibyerekeranye n'ibyo Matilda Mukantabana yatangaje, yego, ni ibisanzwe yuko ibihugu byose bihana imbibi, yaba u Rwanda yaba u Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Sasa revolutionneri n'abarevolutionneri bose twe turashaka ko twigenga cyangwa turashaka ko tubona uburenganzira twabuje. U Rwanda kuko bahana imbibi, ruravuga tuti twebwe abadukorana kubera yuko imipaka
abanyekongo bayikontorora, twaba dukundana twaba tudakundana, inyungu z'umutekano tugomba kuzisangira. Nicyo rero Mukantabana yavugaga. Ntabwo tuzabuza abaturage kujya muri Kongo, bakavuye muri Kongo bazabura kuza mu Rwanda. Reka tuze dutegereze turebe n'ibyo ku Rwanda bari buze gusubiza, kuko urabona ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nava ko zikomeje kugenda nazo nibyo rero ntagenda navuga ni kubera ikintu kijyanye wenda n'amabuye n'iki, ubona ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo nyine hari ukuri ikomeza kugenda ibogamye, kandi ibi bintu byagiye bigaragara ku buryo kuko ntekereza ko ibi ntabwo ari ibintu mu by'ukuri nk'umuntu uzi neza ufite amakuru nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Baba witiranyije ibintu gute mbyitiranyije vise utandukanye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika uburyo ibogama hagati ya ASM Ventura na Kinshasa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagati ya Kongo n'u Rwanda. Ariko ntabwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaje mu masezerano ya Washington ngo ubwire uruhande rumwe niba babonye ibyo mu gitondo twavuze yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihatira Kongo, igomba guhatira Kongo gushyira mu bikorwa amasezerano. Ariko ni igikorwa cyangira nkugire, Kongo irakora n'u Rwanda rugakora. Kuba rero yavuga ngo niba zihari irateganya aho ngaho ihagaze hagati, ntabwo ufite amakuru ko zihari. Biragendera ku gisubizo u Rwanda rwatanze ko zidahari, ugendere no ku gisubizo Kongo yatanze ko zihari. Ubwo rero ihagaze hagati, iri hagati na hagati, ntabwo yavuze ngo zihaze. Ariko vise nibyo nari kuvuga ni se ibi ntabwo bifite ahantu n'isano kubakisha sona yatangiye gutegura intambara, ahubwo bari gukiriyaringa cyangwa se nko guhahamura mu by'ukuri abo bahanganye kugira ngo babone ko n'ubundi bari kwitegura ibitero. Ntabwo Kongo ihanganye, ntabwo ingabo za Kongo zihanganye na RDF. Oya ndavuga ku mutwa arega, iyo uzarebe kenshi uzarebe bino binyamakuru byo muri Kongo ndetse na Kinshasa, bo ahanini bavuga ko Ventura babirukana bavuga ko ari Abanyarwanda, ari naho hanava ibyo bintu. Ibyo tuvuga rero si ikinyamakuru cya Kongo, ni Leta yabyanditse muri Kongo. Yego. Bitandukanye rero n'ibyo Kongo yakandika cyangwa ibindi binyamakuru. Leta yasubiyemo ibyo Marco Rubio yavuze. Reka tuve ku iyi nkuru tujye ku zindi nkuru, ubwo turaza kureba ibiri buze gusubizwa ku ruhande mu by'ukuri bw'u Rwanda, icyo buri buze kuba rwasubiza cyangwa se niba hari na guverinoma ya Kongo iri hari ibyo buze kuvuga, turaza kugenda tubimenya. Gusa ariko kandi vise tugarutse ku yandi makuru nanone, ASM Ventura bongeye kugaragaza ko hano mu bice bigiye bitandukanye nanone Kinshasa ikomeje kubagabaho ibitero, ndetse twanavuga ko ari ibitero bikomeye cyane, dore ko ari ibitero birimo indege zitagira abapilote. Nibyo byatangajwe Leta mu gitondo avuga ko ku itariki ya 3 ijoro rishyira tariki ya 4 masaha y'umugoroba ya saa moya ko ingabo n'ubundi duparasite twakije twagata ibitero ndetse byari byogeye na Mikene na Gasenyi. Yego. Ndetse abantu bakora ibirindiro bakora drone kandi ndetse na TPC bakavuga ko na saa 11 za mu gitondo ku itariki ya 3 cy'ubundi ibitero n'ibyo byongeye kava mu bice bitandukanye, agaragaza yuko ubutegetsi bwa Kinshasa n'ubundi bukomeje gukora ibyo bitero bigamije kwita abaturage ndetse no kubakura mu byabo nk'uko yabigaragaje. Ariko ubona yuko ibi bikorwa n'ubundi ari bimwe mu byagiye bitangazwa n'ubutegetsi yuko birwano n'ibitabo nabi biragiye gushyikiriza ingabo za Leta bazakomeza kuhagaba ibitero mu bantu. Rero 23 ko nayo yatangaje ko bizagaba ibitero kubabagaba ibitero kandi bafata n'ibindi bitero. Urumva ko 23 ibyo yavuze nibyo byabaye ngo icyo wategeka n'imirwano ikomeye. Nguko rero ngayo, reka tugaruke kuri iyi nkuru ivuga ko abarwanyi ba M23 bagera kuri 204 bishikirije igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Vise iyi nkuru nayo yituvire imuzi n'umuzingo. Nibyo mu makuru twabonye handitswe n'ibinyamakuru bitandukanye byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, byanditswe ko abarwanyi ba M23 bagera muri 204
uko bicicikije igisirikare cya FARDC mu bihe bitandukanye bakavuga yuko bamwe bagiye batwaye intwaro abandi ntabwo bari batwaye ko byabaye guhera mu kwezi kwa kane ndetse no mu kwezi kwa gatanu kuri 2026 ariko bicicikije region militaire ya 34 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yego bakavuga yuko bamwe mu basirikare bavuye za Rubero Rukuru Masisi ndetse na Karehe bagaragaza yuko rero ibyo byatangajwe n'umuvugizi wa task force ya FARDC bita Major Dieudonné Kasereka ushinzwe itangazamakuru muri region militaire ya 34 nk'uko byagaragajwe n'itangazo bashyize hanze. Aha ni amakuru dukomeje kugenda tugeza ku badukurikira twabateguriye rwose iyo muri aka karere k'ibiyaga bigari. Reka rero Vincent kuri aya makuru yacu n'ubundi duse n'abayakomereza hano mu gihugu cy'u Burundi, aho andi makuru ari kutugeraho rwose hano mu gihugu cy'u Burundi avuga ko Kinshasa Evariste Ndayishimiye perezida w'iki gihugu cy'u Burundi ngo yaba rwose yakiriye abandi banyamurenge baje kumushimira. Byifashe bite iby'iyi nkuru Vincent? Ibyo mu butumwa twabonye bwanyuze kuri ya perezidansi y'u Burundi banditse yuko iyi perezidansi yakiriye umuyobozi cyangwa n'abayobozi mu bintu bitandukanye muri diaspora y'abanyekongo. Yego itsinda rero ryitwa Eastern Congo Diaspora riba mu rwego rw'Amerika bavuga yuko bashinzwe gukora ibikorwa by'ishoramari no gushakisha uburyo ishoramari ryakagutsa mu burasirazuba bwa Kongo. Yego bakaba bakora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezidansi y'u Burundi ikaba yanditse yuko umubare Evariste Ndayishimiye yakiriye intumwa ziturutse ku ihuriro ziyobowe n'umwe mu banyekongo n'umupasiteri witwa Joshua Kidesi Munobwe ngo yitwa nde? akaba yazanye n'ishimwe ni ifoto yashyikirije perezida Evariste Ndayishimiye amubwira ko yashyize uruhare mu kurangiza amakimbirane no gushaka umutekano mu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko yabivuze mu magambo banditse kwa rumwe mu rukuta rwa X ba perezidansi y'u Burundi. Vise ngo wari uyoboye iyo delegation ngo yitwa nde? Yitwa Joshua ni umupasiteri ariko akaba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko babigaragaza. Aha ibintu rwose ndabona hano kuri imirongo y'urugamba rwose bikomeje kugenda bihindura isura cyangwa se biba ibindi nk'uko biri kugenda bigaragara. Reka twigarukire muri Rubaya rero ni hano muri teritwari ya Masisi, na agaciro kakungahawe rwose cyangwa se karimo ikirombe gicukura amabuye y'agaciro ndetse kakaba n'agace kamaze iminsi kari kuberamo intambara. Amakuru rero Vincent aravuga ko ngo ASV turango batangaje ko rwose ngo umuntu wese uhirahira gutekereza ko iki kirombe yaza akagikontora agomba gusubirwaza amerwe musaho. Byifashe biti by'iyo nkuru? Nibyo ni byatangajwe n'ubuyobozi bwa ASM Turua ariko ku giti cy'Kivu y'Amajyaruguru usanga batera akaba guverineri w'intara y'Kivu y'Amajyaruguru bahamije ko abareta gufata Rubaya ikungahaye ku birombe byo mu Gatatu bifashe intambara ntacyo bazageraho. Yego akavuga kuko amizera bafite ayo muri izo bari bafite Rabati ibirombe rero bya Rubaya biri mu maboko ya M23 batwite gutunga kakoresheje imbaraga ntacyo bizamugezaho kuko ntabwo bizashoboka. Iyo bitangaje ari mu nama n'abaturage aho gutegeka imijyi agaragaza uburyo FPR wazarimo ndetse n'abambari ba FARDC barwanyije kandi bagashyirwa kure y'ibi birombe. Ibi rero aravuga ati dufite imbaraga zakuye Igoma, ingabo z'Abarundi, ingabo z'Abacancuro n'abandi ati n'ubundi no mu bindi bice tuzabikoresha kubirukana. Ati rero wangirahira avuga yuko azafata kuri ibyo bakoresheje imbaraga atasubiza mirwe mu isaha kuko bisoboka. Yes, indi nkuru rovise duhise dusimbukiraho ikomeye cyane. Hari amakuru ava kwitwa Felician Kabuga yashinguwe mu banga rikomeye. Uyu mugabo washinguwe mu banga rikomeye ariko byamaze kuba bigenda bijya hanze, byifashe bite yashinguwe byagenze bite? Nibyo amakuru twabonye nuko Felician Kabuga rikomeye ashingurwa mu gihugu cy'Ububiligi.
amakuru rero yatangajwe n'ibinyamakuru bitandukanye biri na kino gihugu cy'Ububiligi bagaragaza yuko nyuma y'uko Cyprien Kabuga urukiko rwanze yuko adakurikiranwa ibihugu bitandukanye byamaze kumwakira ndetse amaze no gupfa ibihugu byanga kwakira umurambo w'ibintu rero mu banyamakuru bakorera na kino gihugu cy'Ububiligi cyane ukunda gukurikirana inkuru zifite isano ngo waruvuze ngo iki subiramo gake ndabona ku buhanga bw'ibyuma byari bivuyeho umusaza wa kandi k'umugore wa Habyarimana biragaragara uretse gupfa nawe uri kuparapa cyangwa ko yakiriye mu kino gihugu birangira bamutwitse rero n'umuryango wa Kabuga bitukura ariko nawe byatwitwa niyo mpamvu babikoze mu buryo bw'ibanga bikomeye aha dukomeze rero n'andi makuru ubu tuvugana baravuga ko ngo M23 ngo ishobora ngo kugera muri Uganda irajya muri Uganda gukora iki iyo nkuru birimo biravugwa nande Vincent ni abanyarwanda babyitangarije ubwabo kubera yuko utarawuretse umuganga wari wagiye na perezida Museveni kuba umunyamabanga muri minisiteri uyu nguyu abadepite baramwambye ko batubwiye abagiye guhurira Rwanda bose ntabwo twemera uri umunyarwanda arabihakana ariko abanyarwanda baravuga bati niba mutangiye kubanga yuko bakomoka mu Rwanda kandi n'ubutaka bwabo mubufite muzabasubize byo mubasubizanye n'ubutaka bwabo ati byabaye muri Kongo M23 ikavuka rero ubwo mumenye yuko no muri Uganda mu minsi yavuye iraza kuvuka kuko bazaharanira uburenganzira bwabo kuko mwahatwaye bakabatwara n'ubutaka ariko mukaba mutemera yuko ari abanyarwanda yatangaga urugero ashingiye ku mateka ya M23 buryo abanyekongo babanze bakavuga yuko ari abanyarwanda kandi bari ku butaka bavukiyeho ibyo rero mu bishingiye ku mateka uyu Uganda bivuze mu ijwi rye ati rero M23 nawe muyitege yuko vubaha M23 ya Uganda iraza kuvuka kugira iharanira uburenganzira bw'abanyarwanda bari muri Uganda muri kugenda mwanga kubera yuko bisanzwe hano bari ku butaka bwabo bwambuwe igihugu cyabo urabona ko ni amateka afite isano n'igaburwa ry'imipaka ibice byaje biva ku Rwanda bijya kuri Uganda noneho bikajyana n'abaturage aha bise hanyuma rero rwose ubwo twagwa akanya ukatugezaho n'izindi update mbere y'uko tukurekura nibyo na kamere ku bitangazwa n'abantu batandukanye bavuga ku byerekeranye n'uko François Mitterrand yaba yarazi ibyerekeranye n'umugambi wo kwita Habyarimana rero akaba ari amakuru yatanzwe agaragaza yuko abavuga yuko Habyarimana yishyuye n'ingabo za RPA yari ibinyoma bavuga ko igihe Habyarimana yajyaga mu masezerano ya Arusha perezida w'Ubufaransa yagaragaje yuko RPA itamwica kubera yuko uzaba yumva kujya muri leta ariko abandi bakagaragaza yuko yiswe na RPA kubera yuko yashakaga ubutegetsi ariko amakuru yagiye ashyirwa hanze n'abashakashatsi batandukanye berekanye yuko Habyarimana yiswe n'abari mu butegetsi bwiwe cyane cyane bagusura n'abandi kubera ko ari babonaga ko bagiye gufatwa ku nda ndetse n'abandi bashakashatsi bagiye babigaragaza mu bihe bitandukanye harimo nk'umufaransa wanditse igitabo agaragaza ko abari bafite ubwoba yuko batazasubira mu butegetsi aribo baba baramwishe ndetse n'ibiro bishinzwe ubutasi bya leta zunze ubumwe za Amerika nabyo byabigaragaza ibyo byose rero bikaba byagaragaje ko uwavuga yuko Habyarimana yishwe n'ingabo za RPA cyaba ari ikinyoma n'abayirengagije ayo makuru yose yagiye atangwa n'abo bashakashatsi ni mu gihe umuyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus yaburiye ibihugu gukora ibihano rusange ndetse n'ingamba zikomeye zo kubuza cyangwa gukumira abantu gukora ingendo kubera icyorezo cya Ebola ko ahubwo ibyari byo bituma birushaho kwiyongera avuze ko kugeza ubu
ibihugu birenga 12 birimo ibyo muri Afurika n'ibindi byo mu hirya no hino ku isi byashyize amabwiriza abuza cyangwa agabanya ingendo, ibintu bikomeye gutuma OMS ibura uburyo itanga imiti mu bice bitandukanye bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Dr. Tedros Adhanom yavuze ko izo ngamba zo kubuza ingendo zibangamira itanga ry'ibikoresho byifashishwa mu buvuzi ndetse zikanadindiza ibikorwa byo kurwanya kino cyorezo. Avuga yuko ibihugu byagakwiye kuba aribo bidafunga imipaka bidashyiraho n'ingamba zifata zatuma abantu batagera mu bice bitandukanye, cyane ko kugira mu bice bitandukanye bituma OMS nayo izaza kuhagera noneho igatanga ubufasha ndetse n'inama zitandukanye kugira ngo icyorezo babashe guhangana nacyo. Nyuma nagushimira tukazakomeza mu yandi makuru zayo. Urakoze cyane Vincent. Yes, nta kujya muri byinshi, reka duhite duhinira amakuru. Dushimire cyane mwe twabanye kuva ku munota wa mbere ukagera ku munota wa nyuma. Ni iby'agaciro, turabakunda cyane. Asante sana. Ciao.